Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpa di pigi nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Kahnyotrap Integrated Territorial Organization Hito West Jaintia Hills, kalashim ya karay ban abyo menteri rangba ke jela u Conrad K. Sangma, la syai kesngi kalai tarik unaiwing arajar arpuar, ha kejingwan jeng u Sharulom Jaintia. Kani kejing up jang keseng yu menteri rangba kan longkum kadak jang kejing persya e kani ke sorkar MDA bat kejing lek menti haki babun kimat jing dawa jang keseng kumju ru halor kejing pensange ke kasino tang da kaktin klem kejing tho lani ke notification kejing bom suspon ye ki arngut ki hepulet ki bodon kti pan kawang tier gas ki nong hikai kejing bom penshna yo kasurok National Highway Henriu, bat kiway, bat kani kejing up kaseng, ya u Conrad Sangma kan long ha ka toll gate pas i hanyo mer West Jaintia Hills. HITO West Jaintia Hills District nginap ya ukanrat kekal sama ubulong Chief Minister jong kejela jongi ukan sya ke blok laske tengi na galiang ke HITO nginap yu hatay po nyomer tollgate kanang ma nginyolat pan persngew ya gimat kejura halor kejingjot ratay jong usurok ngado na maurong keneng bypass ter hadu tollgate thongi ke jongi kum ke HITO bangin mi semadan ban up yu ban pediang yu dagi plakat hagi kintin jing penrem bapher ke day namar kumba ke kasinoru kedang pendam tang da ke ketin om da ke jing tho ke neru ke phang ke bakta bha halor ke imlang ke saklang ha ka baye day ban ke kasino ke sarkar ke day ban penkloi wut ya ki report ban suspend no ya ki armut ki pulit ki badon kti pan kawang tiar gas ya ki nong hikai ha ga to gasmi ka bajia po sekretariat hito ka ying namar gari